Baile vekule ole tun lai khovel ti te po han ti taila buaina mun sang a chhuak me ka chuti me kara chon Nepal ram buaina hi abo ruwa karon lian chho veu maya chanchin thara te po kan lo hrenual to a hey Nepal ram buaina kara khan zel kongka kha ain hong de uvek maya chuta chuan kan Mizo Nula paruk te zel tang lai po an zalen der maya a then lai a chuanin alom kan ti don nge ni hey kan Mizo Nula paruk helai Nepal rama zel tang an lo reng mai te hi ke ka lo hre reng lo maya tuna hianin hei ka hre chawa he boina kara hian ti chuan zel tang khami zakua vel an chhuak ani chungjinga chuan Mizo Nula paruk lai mai an lo tel ve ti khania hei hi source kan ena chi rang adikangem phau chhuat chi ni em ti te kan zir chiang ve chuta chuan si rem tluanga hi anron bia ningei turani ama hian chiang takin thu aron posa hei ei turan nei lova amai ro chu tianga mangang takanom lai chuan en guest house pakhat kha an muhlo maya chuta chuan an luta anei tu te nen hianin arrangement siamani to a pusi rem tluanga te anron bia arrangement hi an siam ani engpo ni sela luang takin hun an mang zel tura te po kan ngaya hei hi arin tlak tura kan ngai ani ti chuan he buaina kal zela hian mi puite le tiang khan sarkar lampang he ta police te in epna ana sa hle maya thalai rol pung khom khanin he tiang hian mun sang kha an ti chia kang meite chuang sai me maya Nepali ho hi khovel mel riat hat khopa nam hoi sen khan ni rim rima an nam si poya tang ho po khovel si pai hoi sen ti hial lo to te kha an lo ni thina ni chuwang chuan an chet na hi apui tham don ti kha a chiang reng maya nam hoi sen si pai tang lo om thina te po mun sang a te khovel riat khopa hoi sen tak kha an lo ni to thina chuwang chuan heng mi te chet na vel hi chu abon lo thei lawani te po han ti taila so lo tura ka ngai ni ti chuan hei corruption le nepotism an phaulan awang khan social media an ban ani na kha tiang hianin tarlan na ni ya chulai tak mai chu engwangin nge helai social media platform som hi paruklai mai kha engwangin nge sarkar hian an ron ban kan ti chuan he corruption dona wang hi ni nepotism mo hengan pholan wang te hi ni ti kha anita kan rama te po hian he tiang hi ti ve ta ila kan tok lowangem ti kha soi thei lawa hei amaro chule christian ram kan tia kan ram te hi chu kan ram throi tu te po chir the na hana sa em maya kung le lama chuan an ril ru hi azawang reng phian maya hengang em hi chu kan tok lo tura te po ngai ta ila thu nei tu sang jok te hian in an tur lawa he tiang boina hian mi pui te le he ta nu nau jok te le apui soi lo te hian in an tur na sa thine police lam te thleng po hian an ni e ti te ani thina ven him na hna thok tu te tang te po khan hengang boina te hi an tur pha na sa thin ram throi tu lok le an chunga ho tu te jok thil ti dik lawa khana hnuya mi ten an tur phau thina ni a chunga mi te hian an tur lo pha an himlel zelani ti soi te hi om thina amaro chu tun boina hi chuanin PM te po kha an in hal sakani an prime minister mo chuan finance minister te po han back kick deu te kha aron virala khatiang khan kut in thak na ha tam em maya chumia chuan ram throi tu heta ni na sang han chel te ho kha an him lem lawani ti la ya kha ania chuta chon hei prime minister point nuk dok te po kan thretoni chenji kan ti hi generation zu marti kha ani maya chu hei tam tak chuanin pol ang te emo engemo hei intel khom thala intel khom chikhat pol an din hetiang konga malatu rim shima ron ir chhuak ni te khanin tam tak chuanin nan han ngai do maro chu generation zu mars kan ti hi sang zakwa som ko pasari le sani som panin kara piang ho soina khani maya
generation rang kha tiang hian aron in thak zela sang kha zakwa som ko pasari atanga sang hi som panin kara piang ho kha a huam bi kani tarlam khang ang chi te no pang tak te kha huam lem lo ti na ni khang kum som thum hnuai lam ang hawa kha an che chhuak ta a politician lok tak te le an chung le khat an fa te ho te nuaman tol te kha an han riat khan an thinarima achan chu Nepal rama hian hei thalai nam holo le khathiam pui ram danga na zonga kal chuak hi an ta me mai ni chuti me kara chuan an mani ram nge ya po thalai le khathiam te poina na an mu that theilo lai kara mi pui chan pual tur hetianga nuam tol na an lo manga anin chek ar bom na salutuk mai hi thalai te an thin rim na aru khianin aloin mun rep to ni aloin mun hle to ni chuti me kara chon ting hen social media an ram an veina te tin corruption an dauda na te an han po chuak ve thina mani platform a mo an du an soi ve theina hmuna khan chu ram an veina te le khathiam an ni na atanga an ram ha so na tur kong sang an han soi khom thina te po kha ram throi tu te khan he tiang reng chuanin an niau hianin kan thil ti thin hi an ron man zelanga min rek mai anga min ti mongol pho zo mai don ti ngai tu na te pu kha an neim ni o ti te kharil ruwa chuan o ma chung te wang chon tiang hian platform rang social media somni paruk lai maya kha an ron ben ta khania thalai tam takin YouTube te an mang hlei thelo Facebook te khang te ni wang khanin thinrim na amai nan lo nei to bok nen chung thinrim na ti zual tur ron ti pung le ta chu ain bel kho ma kha alo na satai me mai ron ir chuak ta a i chuan khopuya tiang hian kholaya an wak chuak ta a nor an hoi hota ni heta hian an protest mai do ne mo kan ti lain thil duam lo tak mai kha tiang hian aron her chau kha ni a boruak tum lo de wen aron in her dang lama ta chuan thalai pung khom ta zinga khan silai mu tuar te an lo om ta ni o mani chung nun na chan ten lo om ta ka chuan an thin rim na so sang chhota tharum thona thlengin tiang hian an kal puita ni na langa police hawina an man ruate mi puita chunga an vilik lutuk lo na turin station pakhat phei chun lu chila police pathum lai mai tiang khan ngai dam dil lom te po kha tum lo dewin an chil hlum ni ten kan ria chung te chu news sa te po mu tu roma poi khop mai ti chuan hei Prime Minister Louis ina khanin an luta an hala tiang khan chu kang mai chuaka chuan anu pui te po khanin a hliam tur lavin nun na te po alo chana ni kha tiang hianin new san ron tar chu hi han en talokila September ni kwa kumsang ni somni panga zandariat vel khan Nepal ram Prime Minister Louis Jalanat Khalan nupui Rajya Lakshmi Chitakar chu thalai lungoi lo ten an chen na in an hala chumi kara chuan a hliam tur lavina kang hlum ta ni a thi ma hian Kirtipur Ban Hospital pan pui ni ma sela chan thei ani talawani tunlai Nepal ram buaina wanga nunna chan zinga chuan a hrol berani an ron tiani September nili kumsani somni panga khan Nepal sarkar chon social media platform somni paruk lai mai aron ben khania genji kanti ho an ron che chhuak kuwata an pung chakhle ani tiari Nepal ram thalai noi somni chuang chu ram danga na thokin an kala social media atopani chuan an chung tale thian te ne nanin kara dai dang tu bangsang takom don tinani eng thalai te hi social media manga om tlei an nia annu na social media a bet tlata phone tel lova ring non kim thei to lo te an nia an tak sapeng sa thlak luk anna ani ve tlat mai ni genji kan ti te an chuan lamber chu an rama corruption na salutuk te nia hi social media thalai ten an au cho puina salhea sarkar til ti hi corruption vullem tumna an ngai ni nepotism hi an chuan lam lian takani le a sarkar na le sarkar tanga ham thana rang sanga sarkar phongchel tu le high ranking official ten an vuale wangan du sakna chu an aula ani Nepal hian sarkar na hi mi puinol puitana wang le ni hi apoi tak zeta
an lung oilo na an lan tir na hi sarkari na tira a chan le dana hian an lung oilo na kha ati zualta ani ti chuan hei hian thalai zinga thinurna a chok thawa chuwang bok chon official zinga an mani thlop tu a siam bok ani tuna hian sarkar chon social media platform somni paruk zeta khapna chu asut le tran to a mase thalai te hian top sanjai an la rel chuang lawani an parliament an hal che to a Nepal Prime Minister KP Sharma Oki chu nikwa September abang khani a engchen nge buaina hian aw do ne ro hriat a har hle ni thalai te hian an northan tira an mani ma chontu police chu an bitum na salheya rong taka ti hlumpo an nei nge ni tuna hian hriat thei chena mi som ni pahni an thi to a mi zali chuangin liam an tuar to bok protester ten an prime minister baka sarkar mi poimo tak tak te chu anin an hal saka zel po an su sama wangin lungin tang mi sang khat don chu an chuak to ni ti kha ania hei helaya hian engwangin nge thalai te hian hetianga an mun poimo te sarkar mun poimo parliament te hial hetianga an su sam tak maile an mani ma khua hinakin zela hian an don lowem ni o ti te ngai dan thang khao ma ni e thinarim to hi chuanin don hi atoi du view maya ri bi mai kha mi pathin lunga hi chuanin ani fo thina mi pathin rim to a chon mo chuwan chuan an ni po hi an thiam om na chen kha ta me mai chu ti me kara chuan he ta ram throi tu lok te ho te poina wale wang kha tenga du sak chiama thalai kha ti zat mai na mulo le kha thiam pui si mo an om la ya he ta an tu an fa te an wo wang te khoi ai mo pos ru ka piang an no zel kha chuanin lung oi lo kha a om em mai ni he thil hi mizoram hianin dar thalanga mo mangtai lain en nan mangila kan ram ngei po hian tiang kho pianin hei he Nepal ram buaina hi kan ria kan ngai venani chuta chuan min ti har tu atan man ni ta sela poimo hlein ka ria mizoram point corruption hi kan do na saviu me an nepotism po hi kan do zel hi athule me mai ni kan sarkar shon me ka hian corruption thom hriat tur hi ala omlu thuklawa ruling party officer atanga sarkar na indu sakna po hriat tur hi a omlu thuklo alom om viau ani hetiang hi ni zelila ti kha du thu sam ania ti chuan heng mi puite na anti che tam taka hianin airport shutdown te parliament le hotel an hal ang che te hi ngai tuana tikal thoya maru so politician house adeu te ta te po kha athen hi chu ani kha rin oma chu tiang ani lo chuanin he tiang lu tu khianin an ti chiam kha chu arin om lu tuk lo ani he buaina hi engchen nge aw don ti kha khovelina thlir me khani a kan rama hianin hei politician ho ai ma hianin an hnuai thok timayang officer lian kan ti TSE tele director ti vela tang te hianin ruk na hi lang lutuk si lo hianin na sajok theyangem ti te ri ruwa chuan oma ngai tuana article thoya kan ram kha angai tu thlen lo thei lo mani engpo ni sela heng ang zong song kan to thin te le kan hriat atang te hianin kan ram ngei po hianin corruption te nepotism te kan do tlat na konga hianin minti har thar tu le minti chak thar tu atan te po khanin heng hen hong thazok miram buaina hian ti tiang nei ta zok zel sela thil du om takha ani ti chuan hliam tuar te nun na chan te an line atom thin khop maya henga hian police au te po ni chena ka soita kang khan anti turan duty kha thei top choin an hlena nima sela nun na chan te an lo om zel maya ni khang te kha apoi thina he ta ram phroi tu te mo an aya chung jok te thil ti dik lo kha poi soi lo te khanin an tur pa thin lai he thil poi ta kania he Nepal ram buaina hi ziom lampan zel tura te po khanin ngai ta ila hey social media an ban ang chi te po kha tu na hianin an suit tran to tam takin an ron mangle chur to ani che tiang ani chuan remna a om chho zel tura te po ngai la namaro chu mi puite na an phu tang hi